Afrînerên azadiyê bi bîr û baweriya azadiyê a ku xeyalên wan ên zarokatiyê dixemilan ve mezin bûn. Di rêyên dirêj de bûna rêwî, armanca azadiyê kenên wan germ dikir, dilê wan wêrek dikir. Hevrêk û Cerîn jineke botanî ye ku 1994 ji dayîk dibe û bi çanda têkoşînvan a herêma botanê ve mezin dibe. Navî malê Rewşan Qaçar tevlî bûn. 2011. Hevrêk û Cerîn a ku zarokatiya xwe hemû bi xeyalên jiyana azad ve dijî, di temenê xwe yê ciwan de jî dilê wê her tim bi lêgerînvaniya azadiyê lê dide. Ew jî dizane ku welatekê bi berxwedanan ve bûya xwedî dîrok, bi şervanên xwe ve azad dibe. Û Hevrêk û Cerîn di sala 2011 de tevlî refên şoreşê dibe.
لیگرین اوی آزادیه هر روز خواه به فکر آزاد تیرگرنی و ددومه. کلجانا شورشی جیانا شورشگری دبه اوینا دلی هفری کوچرین. ده سال 2016 ده دما چتین داعش من بچه داگر کرن و جنو گلی من بچه هوار آزادی کرن به هزاران شربان شورشی جبو آزادی جنو گلین من بچه وچون. هفری کوچرین وکه بسدان هوالین خواه دنگ ده هوار جنو گلی من بچه و جبو آزادی گلان ده چه من بچه. ده برخودان اکو بروجان بردوام کرده هفری کوچرین به چالاکی جانبخشانه بریارداری خواه آزادی دیار دکه و جان خواه فدای آزادی و براتی گلان دکه. رحی فدایی که به آرین و ریوان لروجوا بلند بو بکوچرین دکیش لودگیان و با آوستیان جی دبا قسم آزادیه.